Jephitha kia bori. Jephitha. Kia bori. Niaugete weretana riake ria kureho guku thi no ri. Tigo kuwa andu aria ngina migongo. Kaya kuithitio mundu. Na ka invoke ginya rwimbo rwa ni Beni githairwa ni kuri kwendwo na gwika atia? Kuhuthirwo. Oru. For that matter. Githairite. Ni kuri kwendwo na kuhuthirwa. Githairite no mwaka-inainie mugambo. Ni kuri kwendwo. Ni kuri kwendwo na kuhuthirwa. Jephitha, he had an altercation with the area member parliament. Mujube. Ngigwa mo andu marauga member parliament ni ya rugongo. Matiekira off. Member parliament. Twina member parliament guku. Na mababa ta rugongo ru agatuika mujube. Mujube ni rugongo makiria. Mujube ru ni uthiete forest. Kweli sabu. Andu marata MP mujube ri. Ona maita maigio gitwenda kwa mekire maundu mai. Nisi gonegerete. Siasa. Nisi go iria cikoro riri. They are not politically correct. Kwezo nisi ho. I know you are those outcries and they are historical. And you know, every election you are Mercy mirrors ye twa yege tirwa tura garugongo. Never mind mwana ria ta yukaga ri. Ni warie warie ti andu. You get it? Leo Jephitha ri. Kia maroni na mwesimu wao ri. Ni arokite kuo. Akienda ku launch. You know MPs have a way of launching practically anything. No, you must have a presence in ground. Yes. Yona mona murodi we munini atia. Yes. No nginya ukoneka na andu makamenya ni urakithirie. Yes. Riu mwesimu wako uri. Yarakirugametie pira cia waitwero igire mwena uyu wa ruwi na igire mwena uria akirania bimu ekahurwo bawe getwo daraja. Ona guo no muradi. Na andu mamenya niwe wakithia. Yes. And of course, small as it is, the community there appreciated to marathiuruka kundu kuraihu muno, especially ruiru wekete atia? Ruihurite. No riu haria daraja riri. The bridge is the only infrastructure. Hatire nginya bara ya guthi daraja-ini ingithio na ngari. Challenges tu ni tukoro kuo. Undu guothe kwina njui githemba kiu. Acio ni gukorwo daraja cia ngoriai. Wakorwo daraja ni yakirwo no ndiri mundu uthagira. Ndiri access road. It's just a structure in the valley. Yes. Riu mwesimu okari. Tondu marayukite with his digital team. Yes. Makirurie. You do in siasa ri. You have to look for survival. Yes. And you have to be in the limelight. They have to respect you and hear you in equal measure. Yes. Na andu aerio mamobilize omero mhesh ni aroka. Yes. Mhesh ayo kana mitongoro yake miko. Kuitura ni kundu kwa eho prop. Kuria gukora almost raining all year round. Maumari. Makinya haria gari ikinyaga you see there are some places in the rural areas. Gari he haria ikinyaga hau hangi mweka atia? Mukarika kuguru. Muka hike. That is true. Leo maumari kuragia na kizungumkuti tondu ona mujumbe uyu ri in question ri ni kurona kire ndari yoka ku actually he was discovering that place for the first time. Ona akadarete gwe gicigo giake. Yes. Hello, merci mi wale gwaku gwakinya haria ru. Ona hari ona hagitoga ni urathana kuo.
Riu ni point menu wake urabwira. Yes. Arakio riu ha tuguthie maguru tuharaharuruke. Mwesimu aroro ni handlers yake ri ni itura maramwira atiri. Mwesimu ni tukwenda gukurungo kidogo. Kiratu kiu wekira ri kiu ndoge kinya meri kamuharuruko ke hau. Twarekirite lofa. Onake no kugeria. Lofa iciekirwo ni Mike Sonko. Ero munene guku yatu icio ri citito fara kundu guku. Kwaje kira lofa iria itekiragwo na thogithi. Yes. Uthuri morere kiria atiriri. Munyanya tondo kira irwa giciwa gekiri. Goko ri twenda kuruta iratu. Kogoro ni kuri ngiripu gukira iratu icio. Ugerabia munene kogoro ni kwarara iyo ni kiratu ndani mbano cia mbureki. Aruruke guthie nginya rui. Marende githia mwesimu aruta iratu na kiathinya riri. Yes. Right, tukaro mweshi no athirwo gam. Hari ariri. Kobo. Hari ari gam foot no cionekire kilomita at least 22. Gambuti jeru. This is now where Jephitha Kiabo is coming in. Jephitha Kiabo araiho tharauga atiriri. Mwesimu anduka yake maka. Ndira kwetu ndagura njothe buciakwa. Tesido Joseph. Kobo ya Joseph ri. Yes. Niria ebano rungu na iguru. Iyo ni gambuti meomoka. Iyo ni ora terrain. Yes. Meta te magoro ma mwekira metokaya. Ora terrain. Good, ito good ke. Good reach. Yes. Iyo ni BF. Nego tegia mwesimu anacio. Wiro gikiatia. Wiro ruteke. Dukarugame. Mwesimu araherwo jerochwa. Wonderful. Jephitha aracoka na muci araruta Joseph ararehera munene. Wega rario nyore-ini. Marakiaruruka nginyo haria kuruguria ndaraca. Haragia andu aria nduthi mekwambia. Mwesimu ainirwo. Mwesimu ainirwo. Suya niwe twani nawe. Utia swisi vitima ya kane wega. Nothing you know, Mweshimu has come in a very orderly way, but they live in a very disorderly way. Maraumire meke tatia. Mafaite. Effort is ya kiabo siakori kiremu kofo siakere. They have hit a brick wall. Mwesimu arathira na kobo cia. Yes. Ya Jephitha. Yes. Niendire CDF guku. Kobo ciakwa no mwaka ndiwa. Ndikurera atongoria nie. Mũndũ ũcio nĩ ngũhoya athuria na itũra rĩrĩ. Twirutire tukamuohia wabici icio ciao cia mbunge. Kiambu acokerio kobo. Joseph Rugongo is a treasure there. We Joseph. Yes. Hey. Na mwesimu athia nacio casually. Kiambu arerorera kobo ciake igebuĩria. Mwesimu ũcio akona ni ndĩmũtũirie nĩ agĩthamĩre gwakwa. Menya nĩ ndagia mwana ũngĩ wa kũrera. Menya nĩ ndongerera thani. Mũgwanja na bote naĩ.